kumpor biar kumbang ai ngaya cerun sana dai bapun kumpor tangyanga kandai gajing jok jok kipai ba halor kimat kibangala de chimkia nadu dasnam arajar kanyo arjar kanyo ngani tu bingong yu bakali kibreu serum sana kikeli yang hapor bangali lab election yang bapai kai gajing tubu jok pi kai kanong rem pinira election ngabatay ki kimat bangali election na benta kani ke konstitusi gabi ke jongi ngau ke konstitusi gabi ke jongi kadang sadin habarok kilian ki ong kiai kita bakadon dak interview ngani tu ipi ngong ladang nga sajid syaga yindor bartawan balong wemele jong kani ke mau ke konstitusi kapaning kong kadai ke lenti ke sengket kabar kadai ke kot ke kia kabala kadai ke puli dangli kabasau kadai ke kamele kai kabasan kadai ban promote yang tourism kita kidai banga jubah hagapor bakibu ijikeli bat ngakwa banong yapi kabadai bat ke overall development kabadai bat ke umpam umdi ngatarai nganom kam suban batai ke JJM kelarung lut haman kisnong lingba proposal babu du MLA jongpi bat minister apa sekretariat dai ke JJM karung namrung na handai nga sukwa banong yapi swa bangan poi sikitai yo pi ong banga putuloy dan ledi kali ke surak ke bakut no nang tay na po arum lencing hado hang niya po maulak kala da brung da ke PMJSY yang kata pilih kali na po piludi lada blech po dali nga da propose mencuan ru benai handai snubok bakawan no ke election bak nga nakaliang junga ngam jukular klebi banong penjob yang lai benai ngan pensiang surak penjob yang ngan ai surak yapi mutan ru benai handai kumbang jukren bapai ukam jam dagakam kumbang keren hapo nong ringko ngong dan bak banyo ay gajingjok kani ka surok ka babi terang ka babi angnut ka babi yam nakapor sikapor kidon kilong kemi kidon kibalat temen kiong lanu nginyo banyo i surok kan poi hapo nong ringko ngam juklep iway itemen yong nga bapai dan bak nginduai bapenjak ku arja ka perang akan mau terpor kapor ngalit cinong riko taman dala jok ngobha kani surok kelaya yang keren sobha sepenur lo ngakwa badang ipi yang ni ngasu ang ingan persyang bat menta ka surok hadu apa nong riko kalapoy iba busual lidan nang ni kun kontraktor bapentrai bat ya kata ke surok nang itu ipi kakno menta kalong kejiksuk nang kita kinong syok ngadon kamban kular nadi bangan tray daga kam na dewan tray daga kam ladang kular kam la banlong kanlong kejiklam rani bat kami kesurok ke pementa ke bang yaben menta ke niru pait lami mau lami siap lo bat ngawang ifi ngangam dewi beriu uban cukular penjob yang ngangan siang noem ngawang ifi kanili keladong hapok kalis jong ke PMJSY kapala tikna dalam election kilakot tenda na sukwa banong yapi yakan dia kenyau teligi ni sinong sini ken mau bah kapor liur kajing syam jenjar jogin nong syam sinong sini kajing tua surak kajing hab surak kata kaslip kababone tang sula slap ngan itu ipi tang sula wan kamariang kaba ngan ongno kabar slap continue sanksi rusi las niu kamariang po kejela ngala suling ngala supisa nama kaperkat ya kan kini ki sinong nyau teli sini bagi isi siya ya kata kajing tua ya kajing hab ya kajing slip ya kini kelenti sini nginle kum no yo isdua yung boleh try kental bat pikir mau bau senam ubalalek no kadon kajing ja ka sosi siya kini katal kajing tua jo kini kelenti sengkin ke bejur bat ka perlong ru adu bandesim no ya ar ngut kim mensim ki bakordor ban ngalayo ban wanrung hati gilong yang boro atli ban ngalayo bangan wan ban jongo adalah de kung nong mikmat ngatrai bisa pi kata bat ngadapha ngan itu ipi ya ke video halor ke report ke ba morang ngong pha ke report cenga hadin mengilawan pe kidon kidur kita rado mentaru bat hangtai ngan itu ipi ngong pha cenga ngan perwok yang jingtho siapa Delhi bat wan nam wan ki priu na Delhi ban wan inspection cene
Bat hadin bawan inspection. Iyo dan central scheme ban shenai gini kecakah borok ladep ketendar lut. Gini kecakah ke bahap borok ladep ketendar lut, ladep alot lut. Bantai kembro ban le yang tiga bah. Katanya po wala kiat lu kejo. Umdai bangan dagon kampat ngalale kita bangan wong bangalale bangan ya tu bangan puturoy dan ledi kalau ke bapak kelah.